Hashize amasaha make bimenyekanye ko leta y'u Rwanda binyuze mu kigo cyayo cyo guteza imbere ubukerarugendo muri gahunda bise Visit Rwanda bamaze gusinyana amasezerano n'ikipe ya Atletico Madrid yo mu gihugu cya Espagne. Ariko abantu benshi bari kwibaza ngo niki gikuye mu masezerano, kuko benshi bagiye babona amaposte bakagenda bumva ibyo abayobozi bagiye batandukanye, ariko ntibamenye ibikuye mu masezerano. Niyo mpamvu tuje kubikugezaho ibikubiye mu masezerano ya Vist Rwanda na Atletico Madrid. Ikintu cya mbere, aya masezerano azarangira tariki ya 30 Kamena 2028. Visit Rwanda kandi akaba ari wo muterankunga wa mbere wo muri Afurika ukoranye n'ikipe ya Atletico Madrid. Mu mikino y'uyu mwaka w'imikino isigaye, Visit Rwanda izajya igaragara ku mwambaro wa Atletico Madrid y'abagabo mu gatuza, mu myitozo ndetse no mu kwishyushya mbere y'imikino. Aha harimo imikino ya La Liga n'igikombe cy'isi cy'amaklub. Kuva mu mwaka w'imikino utaha, Visit Rwanda izajya igaragara ku myenda ya Atletico Madrid mu mikino y'amarushanwa, aho izandikwa mu mugongo munsi ya nimero, ndetse ikazakomeza no kugaragara ku myenda y'imyitozo no kwishyushya ku makipe yaba ay'abagabo ndetse n'ay'abagore. Visit Rwanda kandi izajya igaragara ku byapa byo muri stade ya Atletico Madrid ariyo Riyadh Air Metropolitano Stadium mu mikino igiye itandukanye.